unicigokorwo cie nyingi moving forward matuko maya these 2 weeks yes na Ngai nake ri tumuhoyaga miaramano mundu agathie he andu majagia haria guo o uria tutwana heana horo ucio wa kuma single bed sitter ugathie 1 bedroom ugathie 2 bedroom 3 bedroom andu ingi mauma 3 bedroom ri tingi mathia 4 mathia kwao yes actually 2 3 ukigraduate from there ko we mark time mahandu roire kanyamu yes ni ureciria uria gwika atia ukigia gwaku ukomba kuhacata ukunike ngathi wambe uikare kuu urikia wi kuu yes na uguo niguo guthiaga nyumba itirikaga aca mwako nduthiraga tauri na nathi gucera kwa Joho gavana Joho gitanga na bado no uraigua nyumba kidogo nataka pale niongeze ukuta uje alafu kidogo kuna mali sikumaliza pale na ni nyumba beach front yes mwako nduthiraga itirikaga leo nacio basi ri because Kenyans have the spirit of resilience na tutienda kumenya ri tuthondeka bash however it is we are yes no kire bash cia single cia bed sitter cia 2 bedroom na cia only compound Usitara bash ri kiaje haria thiri bash cia flat niri ukoraga ya bangwo ri na ni metete riu ta muhire goguo ri inyuothe buroti iyo ni muku affectwo na hosti ndigacoka gutigwo kihoria miaki kuu yako inconvenience buroti ngima you see aba akara thuburia ta inya faranda one you have to by the default invite the entire plot especially kono ikara hau ground floor ini kana first floor tondu thuburia cieke cie veranda ini na jiko no kuorakeria na rwimbo no ururumia na kugutiriga kwi bash nyumba cia 1 bedroom 2 bedroom na bed sitter tondu one ubatara kwirwo kuu kuri ageni tondu koranaga na robota la viatu kihefa kia iratu ukamenya there is unusual traffic yes na ni kuri mbogi ire ya revi matako comfortable kuruta iratu ni metagia gacia ga plastic maikara hau stairs inde yeria na kuruta maratu ko soka otura ni maranunga nyumba iria cie balcony ri emwe na taru wa nanja ni ukora hau nao ni ahuthikaga wega andu agukemba yes no geikara balcony kuria muico ri uye ifata ria kuma ri it is a technical exercise ni ukinderie balcony Echala hethire you see kuma gwaku ni kuga ugukiria andu othe ucoke wehererio mitungi na Sky Plus kuhana matatu iria cia tene cia face me yes ani uhuragirwo bara gethaia oi uko na bash nini kidogo tu naona kwako kuna happen mbaya uko wapi niko tu area mazee bata kuna tei tei weoka Rado igene marito hagiro muno kwa jathuri ya kuma na muci mokari niguo mau ati kioro giki ri ni gia kuhiriria andu muno toko mutio ha kidoi thi ha kianda rä gå tia karabu hau mathiä rä kå rä kä rä ria hau na ithuä no tå cokaga kå gä a own compound kinya å gathä nja å gä thä njä wä gwaku na andå magaikara tå hå ba harä a gakundi atumia harä a å guo tå kä ire kå u
Wale ruwa kinyanero we bori. You see, nyumba ici to ikaraga ri. Itiko very spacious. Tena ndiko kwa nyumba spacious. Rĩu gũtiaka wate nyumba icio spacious. Yes. Dance from kwarugama nari. Uthia kurugama mundu a dance violently agocokia gĩtĩ-inĩ. Kwenda kone mukundete kanyamu. Uthia ukira zipangwe wewe. Hedi omwana ni akweheretie carpet. Rapo wajana fote vai. Madha